Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Responsable kan naanos nga asawa ni Benji, ngam kalaat a nagbaliw. Kanayon nakmeten asaktan, kan adameten babae na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo. Apay ang nagawawid ka pa'y laang. Ijay kalakuman ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man ka dito pa nak. Ha? Ay, naklatan. Hawanan kay ti ba? Agtalnakan niya. Anay ko! Gunggunam! Sao ka nga minasao! Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik nak. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka nga agplete? Di ad-adan akababain. Umay kakit din. Si Kamat. Kaslasan tang agkumare. Sige man laangan. Kumusta ka, Mare? Kastoy, may atlatamot pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko itibunyag. Ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko itibunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala. Ano sa mapagadalan? Ikarkarigata ka pare. Mare, naday baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Nakitak mat ni Pare Arnel. Agda kakuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Ay, una yan. Luklukwen na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tandi ti balay ni Nana. Ay, wala niya. Tantanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha. Anya oras ka nga gawid? O may kan tusukunin? Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si Kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruwar. Di tak pa ang waiting shed nga agistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray la makasangsangay. Pinabuksitan na ka kano nilakay mo? Uwan nanang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan sakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramitin na kan ka, di babairo nga asawam. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Ada ka di kwartayo dita. An-anuam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko mananang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram.
Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmatkan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver di ta waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangaro doon, di nakpay pagplitsyon. Nagtal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakanaanos ka lakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwartak, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album, ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Ah, dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, eh. Oh, dayta oh. Iso tinangawit kan ka idi baby kapaylaeng. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle, numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit di misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agi sursur-surak paikit din iti lamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapagbuisit kayo kiddi. Dawat kayo adawat! Diyak samot makalako iti lamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Maray! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agi sursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado maibos adagos dagita lakom alamas. Ay, nagsaya atan ngayon kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya ngay. Awanay. Naibusag. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusahan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umay aglakaw. Nainayo na mong tilako, Maray. Ay, nagpasaw. Uwan, naynayunak ton. Hagawid tang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuan ha. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawid ha. Nagimasin ti lot-lotwam asidaan tayo ita, Mami. Nakalako ak namin anak. Napaibos ko di lako alamas. Kurang pay No awan klasik. Kadoon ka ngaglako, Mami. Sige anak ko, tapno tangdanan ka. Marina! Umay ka dito'y! Ni Daddy, si Mang Puten. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Panak ni Daddy. Bantayam dahi tulot-luto. Tamapanak iti ayan na. Wan, Mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti din. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti Daddy Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko mati relasyon mi? Agkumpare kami laeng,
Anak na tibunyag, janak na! Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang, Diyan kayat ni Daddy. Kagurgurak ni Daddy. anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingka man lukatan jeri daw, madamak nga agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wen, Mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastor Cam, adak dito kusina. Sumre ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Mari Marina, nakasagana ka din. Agi sagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin agi eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka ije paglakwam. Itulod kumat ni Mariel ije eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni Daddy? Baybayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lakom alamas, Mare. Uwan nga rod, agyaman ak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak? Nadamag ko, katagburburak ti darak iti dayta a tao. Makitak tulang. Bayamon pare. Apay adi nang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta. Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kay tibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, Mare. Idi pa'y lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na ka ti asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bay amlahay nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dito yung ariknakan ka. Naragsaka kon. Agsarita taman, Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agrigrigat akasta ita? Nanang, Saan nakaarumbang asaktan mananda di asawam? Tano saktan na ka, siya kon ti mangidarom kan kuana. ni nanang mat. Si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha, Ay ayatak mat ngamin ti asawak, nanang. nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat da ita. Ha, ano samkit di di asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkasla kayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknak at matmatnagan ti riknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno ka di, tinak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot.
Ket ti isingasing ko, nasaysayaat no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, kat bigbigan na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas si kantumot laeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko dagiti amin asaok. Idi syakmeten ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jak kayat dayeng agar-aram kan kaloysa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko anak? Siyak mo ti makiasawa manang. Apay nga sikat yagpili iti pakiasawa Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagatmat. Kan nagwapo pa'y manang. An-anuam ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo a pakiasawaan ngam tay pangit. Ay agtal na ka. Makisasauak itilimpyo kan kaloysa. Sanak nga minapakibibiyangan iti kayat ko a pakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka. 30 ti tawen mo ngam awan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron tagbakbakit abalasa. Ay naading ko, nubartag to pa'y mutlang ti pakiasawaak. Uray agbakbakit aklatan abalasang. Mabit lang, umayan. Naimbaga malam mo, Manang Marina. Awan tinaimbag amalum kanya, no day tarupam anabartag ti makita. Ha? Ni Manang Marina, mat. Adda ka din ni Loisa? Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Adda ko maitid ko kenkwana, Manang. Ala, iyag mo ta siya kon timangtad. Saan ka diya mabalina sa kamis mo timangtad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunaklang arudan. Ala, iyag mo ta siyak to timangtad. Sige man lang. Ito pakitid mo tulatan na, Manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kayat ti makakit-kita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam dinak man larining matmanang. Sangwam dyan na bartak. Oray na bartak ni Jefferson ta saan mat abastos. Nadayaw latamat akasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan kan kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatek ni Jefferson. Uray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapaghinadayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napan kano iti ayan ni Jefferson. Anya? Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina. Ket no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano ket umaymet anabartak. Anak, saan mon ama isuro di kabsat mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kayat yo ajay bartak ti pagtinagan na. Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amade ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mo't? Basta saan anak aro.
Kan saan nga apa ti berbero kan ti tao, anak kainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anak kainom. Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay pay lang nga sinurot nak dito'y balay da Jefferson manang. Agawid tan, mangibabain ka. Si kakit din ti mangidanon iti bagim. Ang jak kayat ti agawid manang. Masikuga kon kat ni Jefferson ti ama. Anya, ay nagawan lakit din ang panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay ayatek ni Jefferson manang. Isu ti kayat ko apakiasawaan. Ay, jak amo ti sawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson manang. Ala, agawid kayo nga rod ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Kat, awan matlaang naramidam, gayam. Ay, awan ta sinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga. Talagaan na ilove di kabsat mo ka ni Jefferson. Noon niya kit di ati nakita na iti dayjay alalaki. Kat no naggwapo mo't ngamin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartak mo't. Makiasawan di ading mo. Si Kangay, kaano ka mo't ang makiasawa? Ay na friend, kasano ang makiasawa akat awan mo't boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartak ti birbirokam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. Oh, jagbakbak taklatan abalasang. Ay sos, saan mo ang ma-enjoy ti agbyag no kasta gayam? Manang Marina, kayat nakakano nga isala ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man o. Soldado kano dayjay manang. Kasinsin ni Jefferson. Agkatawunan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen manang. Manglukluko ka kadi. Amom akagugurak ti bartak ataw. Kursunada na kangarod manang. Ay, jakayak. Ni manang mo't nagwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo't. Saan anabartag manang? Nakainom laang. Naggwapo nga paiso. Ngam sayang tagin inom. Timakda. Kat agturungan dito'y ayan ko. Ape nga yan. Agtigar-gar matandag iti tumang ko. Ay, Marina. Ape nga among tinagan ko. Dinamag ko ka ni Luisa. Kabsat mo matgayam. Kat, ape nga inasitgan na. Mabalin ka di nga isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka di? Wen, anya kumait na. Awan mo't siguro ti dagas na magsalata. Diyak kaya't di makisala iti nabarta. Saan ka nabartek? Nakainom maglaang. Uray pa'y. Apay ka di naghatap ka. Siguro, kursunada nakman. Anya, nagpuskul mo ten tarupam. No saan nakakursunada? Nagsalata nga rod. Please. Sige man lang, dagulit ka. Among ka di, ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpay so ti ibang pagag. Saan tan no, Bing? Natangan tan. Iso aprangkaan kan. Marina. Agayatan ka. Si kalaan tinakarik na iti kastoy. Saan ka akayat? Diyak kayat ti lalaki nga umin-inom iti arak. Ita panawan. At da ka di pa'y lalaki asan nga umin-inom iti ara? Apikit din nga awan. Asino? Ibagaman kanya. Sa anak pa'y anak kasapol. Saan kanton ang makasapol? Iso asyak langan. Sikati, Ti ayataw. ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Agmauyong agsiguro na gapukan ka. Uston, mapantan agtugaw. Okay. Kat agyaman na ka, tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito'y nga aldaw, apan nakamamukin ka. Agtalinad ka, dito'y pusok.
Anya tinagan yan ang isala ka ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmaya, titaktakder na. Luis, soldado ka nun. Nagaram ka di ka ka. Binulatsing na klaon. Anya binulatsing. Gaputadyak amo no agpaypayso ti imbagbagana. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang akayat? Gaputagin inom iti arak. Ay na, sinayang nulaang, no saan mo akayat? Bumakit ka lang aro doon, nakapilpili ka pailaan. Anya ti kayat mo asawan na? Saan ka kadi amadanagan, amabakutan? Ay na friend, saan aday ka ti pakadanaga? Anya nga ro di pa kadanagam? Jay agtinagak iti bartek. Ket pag problema akto iti tungpalbyag. O anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson, tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y nga problema iti kinabartek na? Saan mat una yun nga gininom mana? Umaykan, bakit? Mga nain, nakaidasara ka hon. Ni Jefferson ti para luto? Ay, wan manang. Saan na kayat nga gunayak dito'y balay, tamangan ka nun mabanog pati ni baby. Ha? Anya ya tiar aramidan bakit? Ay, nay. Anda ka gaya manang. Apa gusto? Nakaidasara kon. Umay kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy Jefferson? Wan manang. Nalain kagayam nga gluto. Isungarod akas lamabain na ngagluto no maminsan manang. Kababain matitiluto na. Tsambalaang manang. Wan gaya manang. Pakumustahan na ka ni Insan Luis. Umay to ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo ngamin tinakaidistinwan na. Kasta ka di? Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Wan manang, napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, tay di nakita na ka. Kat kunana mo't nakursunada na ka. Ay na amangan no kunkuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni manang Marina ti lalaki nga agin inom? Agpayso nga tati ibagbaga ni Jefferson. Kinapod nun, iso anapanak ijay balay da, takayat ko ti makangag iti damag may papankan ni Luis. Iso matlagayam asaanan ang nagpakita kanyak, tadagayam misyon da. Iso matlagayam ako na nang agtali na edak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abartak. Apay ako na ni Luis. Asaanin unay nga agin inom ni Jefferson. Di mabalin mo't nga ta, nga isardeng ni Luis ti aginom. Hi, Marina. Flowers for you. Luis? Apay anak input ka. Kailiw na ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik itibagi ka. Nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga rod. Tapno saan adito iti pagtungtungan ta. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak manen. Ita, kumusta ti ibagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pala ang amakita. Katagayatakon kan ka. Sinublian ka. Tapno maamuak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka matan niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti maibagak. Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputadyak kayat amasakitan ka. Nudyak tumatungpal ti karik. Sa anak mo't abartag. Aginumaksag paminsan lang. Ipalubos mo kumamat na ita. Alang arot, bayam apanunutak pa. Saan mo na panunutan?
Un ko namon, tagkasartan. Balasang ko. Anya nga men tipod no amarikrik nam. Agayatak mo't nun kini Luis, nanang. Ngam kasanon ti sinasaok. Ajak kaya ti makiasawa iti Bartek. Kat saan mo't nga rod abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Amangan no ibagada akinan ko dagiti saok. Apay ngamin ayah at ti ibagat ita o ti pampanunutab. Apay, isuda ayah ti makaparagsakken ka. Nanang, Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasang. O anya, umanugot kan iti bagbagak. wanan. Kung nagtupay kat, akor sunada nakmat. Pagkunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Hangam, kaslada butang kong aumasideg. Sinugsugan nakla ang tikabsat mo. Isukan no ti makaam mo kanyak. Anya? Isu anak ko itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki. Amok. Ngam amok mo't itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sagpaminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka amadanagan? Itatay manugod kang agkalaysatan. Kisayak ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi kini Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagden nami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan met nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na. Saan met maiparit ti uminom. Nulaket ta saan alabsen. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngem ket di, numaikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak mas naragragsak pa iti pamilyam, numaikat mon dayta abisyom. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaistriktok nga ina, agmay may sa akon ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nana, ada ka din ni Jury? Aday di kwarto na, agin ina na. Mabalin ka diya madisturbo, Nana. Ada ko mapangawisak kan kwa na. Sa dino, Kasaran, Nana. Agkasar nga minti maysa kadagiti nakaadalan mi ti high school. Kaya't ko kumangawisan tamapan kami dumaray. agin ina na kunakmet. Saan ka day? Sabado mat inton bigat, Nana. Awam mat trabaho mi. Na, apay, saan ka kadi ang makauawat? Ay, uray, kasauklaan nga rod, Nana. Talagan sana kapsot ti utot mo anya. Saan mo ang maaawatan ti sao? Di mo amo ti kayat asawan ti agin ina na. Ay, sige nga rod, Nana. Mapanakon. Maawatan mo't gaya. Apay
Didak man la rin ni Ingmat nanang idi may ni Sally. Di mo pa'y kaya, tanakainanaka. Wen angam nakapanak kumamot iti kasar ni Melanie. Anya mo ti aramidam ijay ngay. Mangan? Ado mo ti makandi ti balay. Saan laeng mo't amangan nanang? Ngam siyempre, makitak dagiti kakaiskwela ak anabayagan ajak nakita. Anya ngay ti maganab mo no makita mo ida. Ada maitad da pagsaya atam. Sikapay ket di ati mangtad ti kwarta iti agkasar. Katrumbong laeng mo't ananang. Tatulong mo't dayjay kadagiti mangrugi nga agasawa. Saan nakakagura no saan ka rineeng? Takayat ka laang ama kainana. Agyaman kakit di kanyak tanakainana ka husto. Anya kayo mo't nanang. Apay aya akasla saan nyo akayat arumrumwarak. Ti kayat yulatan katrabaho balay ti ayan ko. Ay katuan anak ko, tailik-lik-lik ka nga rod, iti pakadaksam. Agyaman ka kiti tadak pa'y ananang mo amang kit-kita, iti pagsaya atam. Umayak man agpasyar, nana. Asinaw ti umay mo pasyaran. Dudwa kayo matlaan ka ni Jory dito'y balayo, nana. Alangan matada kayo ti pasyarak. Na, kaya't mo tatapisan ka. Ay, saan nana? Joke lang dayjay. Barang agkatawa kayo. Joke taropam. Pumanaw ka. Nana, pasyar ko mati anak yo. Saan amabalen? Apay ngay? Saan akasken ka aman nalun laeng ti kayat ko amang pasyar iti anak ko? Uray man nalo naklaang nana. Tanagagatak mat. Ken ipasigurado ka. Ngay ayadak. Kan saan ko alukwan ti anak yo? Ay, awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagam! Pumanaw ka kitday! Apay mo't akas jay tinaramid yo kin ni Andre nanang. Ay, liklikam day jay, no agarom ken ka. Apay mo't nanang. Kat nasingpot mo't ni Andre. Awan bisyo na kan nagagat. Oray pay, ado, ti adal dita akas ken ka. Apay ada kayo ti agpili iti umay mang pasyar kanyak nanang. Palubusan nyo mo't kuman ni Andre nga umay mang pasyar kanya. Basta, jak kayat kunak. Di nakman suksukiran si Kajore. Siyak ti inam, kat siyak ti adadama ka amaw iti pagsayatam. Ay na, madimot ati kasta manang. Anya ko matimade iti naramid ko. Tao ni Andre anapan iji balayaw. Pinastrek mo kumalat taa. Jak nga rod kayat dayjay apara iti anak ko. Saan mat asika ti makiasawa manang? Apay ngay asika ti agpili. Rumbang laeng akita mo ti pagsagma kanji anak ko. Eso nga rod pinagadal ko, tapno na pintas to ti biyag na. Eta, bay akit din nga agsagmak laeng iti mannalon. Ti importante, saan atambay ni Andre manang? Nagagat, kan alawa mo ti talon da. Ay, uray pay! Diyak kaya ti manugang aman nalon. Tay ko mamangup opisina mo ta. Gapo ka di tamangup opisina ni Jory? Isu amangup opisina mo ti kayat mo ama manugang. Ay, katuan Ay, napili ka mo't anya manang. Kat agpapada tayo laeng mata marigrigat. Day tangarod kat. Marigrigat kami lang arudan. Sakat narigrigat man ang tibiyag ti pakiasawaan ni Jory. Dinakarkarong agrigat na. Awan ti marigrigat manang no nagagat ti tao. Wan angam sang kasapul sang kaapoy ako nada. No agsakit kan awan pa'y pangalaam iti pagpadoktor mo. Saan mo't nga amin anak ki asawa iti baknang kat naragsak da? Ay, di kan agrason dita. Basta diyak kaya ti manalon a pakiasawaan ti anak kaw. Period. Di ka pa'y kat agyaman ta umay da pasyaran iji balayo ti anak mo. Dagiti daddo maditangay. Idi kalkalsada nga agar aram da. At da panunot di anak ko. Saan mo't nga ta nga agpaaram laptan iti kalkalsada. Kasano no makitaray, gapo iti kina-strictom. Ay na, nakarkaro manen asaan ama aramid di anak ko ti makitaray. Aramid laeng ti awan panunot na ti makitaray. Na, nagalibtak kamot anya Andre. Pimanawak laang beet, adakan dito'y balay. Nanang, agtungtungtung kami laang kini Andre.
Palubusan na kami kumamot. Ay, sana mabalain! Ala, pumanaw ka, si kaalalaki. Nana, ikan na kami kumamat iti sumagmaman o minutos. Saan nga rod mabalain? Saan kayo kumamot amang bastos, nanang? Siyak pa'y ti bastos itan? Daytoy alalaki ti bastos. Saan ko lang arudan a pinalubusan? Ngam empelit na pailaan ti imay dito'y balay ko? Gaputa kayat ko aligal ti panagaram ko iti anak yo, Nana. Ngam ipari ti umat. Gapo, tasaan ka akayat? Nalawag ka di kan kadayta. Sige, Andre, mapankan. Kat pasensya ka na kumana. Sige nga rod, Nana. No saan yo akayat ti legal a panagaram? Armaklatan ti anak yo iti Facebook? Bastos ka talaga, lalaki! Hey, pumanaw ka! Nasakit ka di tinakab mo, kanyak. Iso adinak kasasaaw. Gapot na maditer aramidan yun, nanang. Apay, ayang nga isakit mo day dyan, lalaki. Manalon lang arudan, adapay pilpiluso po na. Numaam-am mo yulaang ni Andre, nanang. Nasingpot. Apay, kayat mo day jay nga Andre. Jak ilibak, nanang. Adda pa naggusto kini Andre. Anya, day jay aklase ti tao, ti magustuam. Awan problema kini Andre, nanang. Saan ka pinagadal? Tapno agtinagkalaang iti may saman nalawn. Anya nga rudi kayat yun, nanang. Gaputa pinagadaldak, tung palakmatan amin apagayatan nyo. Rombag laang, tati pagsaya atam laang ti pampanunutag. Umaw-awag mo't ni Jure. Hello? Nanang, sa anak nga agawid ita Arabi. Iti anya agapaw? Adda paskan iti balay da sali. Birthday na. Iso amak iawidak iti balay na. Kat ijayak amaturog. Ay isan ababalain. Agawid ka, itamot laang. Sa anak kun nga ubing, nanang. Amu kunter aramida. Iso nga ikandak kumamit iti waya-waya. Saan kumanatangkan ti ulom? Gaputa dakkel kan, sukiran na kaon. Karbangak mat siguro ti agbalin anaragsak, nanang. Saan akanayon lagtan nga ikulkulong da? Saan kumaanatangkan ti ulom? No konak nga agawid ka, agawid ka. Sa anak nga agawid ita Arabi, nanang. Dayta ti desisyon ko. Bye. Ay, mabit lang! Na. Inidap na. Talaga amang rugi na ko nasukiran, day jay ajurey. Ha! Makita na inton na agawid! Tinungpad. Kaano pa'y anasursuro na kon asukiran, ha? Apay nga awan waya-wayak, nanang. Apay asan amabalin amakiragrag sakak mat kadagiti gagayam ko. Dayta ka day tinasursurom iti dayjay nga Andre. Apay apabasulan yun ni Andre. Gapo ka ni Andre. Nasursuro mo ti sumungbat kanyak. Gaputa na karon kam aramidan nyo kanyak, nanang. Sa anak kun nga ubing abasit. Di naksumba-sumbatan na kasta, no di mo kaya't atong paon kamanan! Mayak, takayat kakasarita, sali. Apay, nana, anya ti bagayo? Ha! Nagpuskol mo tarupam, amang isongsong iti anak ko. Ni, anya day nga ibagbagayo, nana. Anya nga insungsong. Inawis mo ni Jure, idi nagkasangay ka. Kat pinaturog mo pa'y ijabalayo. Dakas ka din, nana. Diyak mo't binaybayan ti anak yo. Nakaawid mo't anasayaat. Amom ka de, ajak kayat amakiturog latan ti anak ko, itinusadino laditan. Ni, sa anak mo't nga asino laditan, nana. Gayem ko mo't ni Jory. Kan amok mo't akitaan ti pagsayaatan na. Saan kan nga grason pa'y? Inton ba minsan? Di mo naaw-awisan ti anak ko. Nalawag. Gayem ko ti anak yun, nana. Rumbang laang nga awisan, no kasjay nga dapaskan. Anya laang ti kunana ngay, no saan ko nga awisan. Talaga analabas tar aramidan nyo, nanang. Apay manan. Napan kayo pa'y iti balay dasali, tapno pagungtan nyo lang. Na,
Tatalaga gayam anagipulong dyan nalaing agayam mo. Saanan anasaya at aramidan nyo kanyak nanang. Pagbalbalinin dakon nga ubing. Maawatam tumot laang ti amin, inton adamot ten anak mo. No addanton anak ko, nanang. Pulos to ajak aramidan dagiti aramidan nyo kanyak. Apay, dakasak nga ina ti pagkitkitaap. Si kalang arudan ti iyal alikakak, ngam si kapay ti agreklamaw. Ibagbag iyo lang ti pampanunutan nyo, nanang. Saan nyo ama panunot tirik na? Imay manen nagipulong ti anak mo kanyak, agsangsangit. Kat, nakarkaro manan arinobrobam tirik nana? Imbagam ko mga husto ti aramidat, taparamot laang kenkwana dayjay. Ay na, saan mo ko mga orayan ang mapunuan jay anak mo kan ka? Di mo orayan, agumura kan ka. Anya ti kayat mo asawan? No di mo kayat nga agrebelde ti anak mo, ay baliwa mo ti tratom kan kwa na. Siyak ti inana, iso ti rumok makanyak, saan kat asyak ti rumok makankwana? Ala, makamo ka. Ngam ibagbagakan ka, maor-ornong ti sakit tinakam, ti anak mo kan ka. Parbango nang, kamjak mo't narik na bimangon ni Jure. Apay nga tangay. Bumangon ak manlaangan, tamapan ko kitaan, iji silid na. Ay, ha, awan dito'y silid na? Nay, adda papel ang nakaparabaw iti kama na. Nay, alaag man. Ha, surat na ba na ito? Basag. Dear nanang, pasensya kayon. Ngamjakon ka ba ilantar aramidan nyo kanya? Kayat dakon ang pagbalinan arobot. Kayat kumiti agbyag anawaya. Iso anak kitaraya kun kin ni Andre. Agawid kami iti lugar ti inana. Amok asaan nakabay-bayan ni Andre nanang. Sapay la kuma tamaawatan dak iti daytoy nga inaramid ko. Kat sapay kuma tamakamiris kayo matan. Agsubli ak tumatlaan. Kat namnamaag to ang nagbalbayo kayo. Na, apay naramid da ito'y ni Chure. Pagsayatan na lang mo ti pampanunutak. Gamapay apinanawan na ko. Nadlaw ko ngamin iti panagsasao ni Jory. Analaos ti sakit tinakam na. Ngam jakmat impagarop, amakitaray ka ni Andre. Pakabasulak ka di. No tila ang pagsayaatan na ti pampanunutak. Ay, nalabos mo't ngamin manang. Tanglamatan ti tangad na. Urayat latan ti panagsubli na. Kat into nagsubli, bumawi ak tulaangan. Saan kunton nga is-istriktuan? Mala, nasaya at nga rodno kasta. Kat sapay la kumatag suplinto ti anak mo. Aging ga ita, urayak pay laang ti anak ko, Mr. Lonely. Nakasaritak ngem iti cellphone laang. Kat nasaya at met ti kasasaad na. Ngem mailiwak unayen iti anak ko. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, anusam nga urayan ti isasangpet ti anak mo. Tano saan mo kuma asinubraan ti inararamid mo idi, saan kumamet anak itaray. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawanak idi iti 20, idi nagbalin a kaayan-ayat ko ni Elmer. Ay ayatan mi titunggal maysa. Kat kayat ko idin nga agkasar kami. Ngam kunana anasken nga agurnong kanupay, tapno saan to nga agrigat, tibangunan mi a pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marina, damagag man laangkan ka? Manon atawon a kaayan-ayat mo ni Elmer. Talon atawan, manang. Awan pa'y plano yung agkasar? Agabrod pa'y matkano. Isumat lagayam ang nakaluganak iti na minsan ang nagpa-Manila. Agsiman kanupay, manang. Eket, aguray ka pa iti mano atawan. Wen manang. Ay kitam Ado nga minti maperdi a relasyon no kasta nga at agabroad. Makaamuditan manang. Sa bagay, no talaga ada kayo ti agkagasat, anyaman ti mapasamak, agsabat tulat ta ti dalan nyo. Mamati akmat iti dayta, manang. Han, nagbiit na iproseso dagiti papeles ko. Makaabroad ako niti mabiit. Nasayat mat no kasta, Elmer. Ay na, talagan sa agasat ko ti makaabroad. Basta no makapan ka, di nakliplipatan Anya kalakit din aya. Awan iti panunot ko dayta. Araramidak dayto a sakripisyo para kan ka. Para iti agbalin na pamilyata. Amumutan, adu dagiti agsinsina. No agabrod ti karelasyon da. Di nakipadpada ka dagiti dadduma. Si kalaang ti babae nga inakayaten. Kat agsubliak, para kan ka, Marina. Marina, papanam. Ay, tatang, agbiyahe kami kan ni Elmer. Itulod kon ija airport. Nag-flight ni Elmer. Wen tatang? Ay, pudno gayam tinadamag ka. Pudno, tatang. Ala sabay lakuma, tamatungpal dagiti arapaap na. Hello, Elmer. Hello, Han. Kumusta ka ditan? Pastoy, mahumhumsikak. Iswa nag-video callak. Apay ngay. Kaslaki mutong kamatan. Jakman na mo. Gapunsa, tamamimis ka una yan. Hindi ka man nagsawa iti kasta. Linglingay yung atibaghim. Tapno saan ka ama homesick. Ay, 2 bulan ko pa'y laang dito eh. Nung kaslakayat konti agawid. Saan ka nga agsao iti kasta? Ay, laklakayan kan ang nagkapoy iti panunot mo. Kastoy gayam tirik na ti umadayo, Marina. Kabailam dayta. Katsika ngayan. Kumusta ka ditan? Adan trabaho. Saan ka di amaragsakan iti dayta? Maragsakan apay kit dinasaan. Amangan mat no makasarag ka iti panisukatam kanya kejay. Ay, agtal na ka man. Marina, di nakisupsukat iti sabali Jak lakit di kabalan, numapukaw ka. Ay, di ka agsaw iti kasta. Ito'y gayam ti trabaho, Marina. Katuan, tatang. Kahera at dito'y gasoline station. Ay nasaya at mait, tapno adar aramid amiti inaldaw. Wan tatang,
Kan tapno makatulong ak kada kayo. Pangururayam kini Elmer nga agsuble. Kahit awagan na kamutlaang. Katwan mo, tatang. Kanayon kami nga agtungtong. Nasaya no kasta. Sapay ko tag na nayon anapudno kanyak. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibaw? Sige, mapaanakon. Naggasolinak lang iti motor ko. Ket dito'y gayam ti pagtrab-trabahwam. Marina, mangantayon. Saan pa'y amabisin, manang? Ni, saan kan samot ka namang mangan? Day tala cellphone mo, tigiggamam. Or-orayak ngamin ti awag ni Elmer. Saan mo unay ngamin apampanunutan? Ang mga nubi sila ang ititrabaho na. Hangam, may san abulan adi na kinawawagan, manang. Padasam ti mapan iti agency da Ha? Ay, sige man nga rod, manang. Padasak. Wala. Agdama ka ijay. Amangan kit din at dadakas na napasamak kan kuana. Si kaka din ni Marina. Wala na. Ti girlfriend ni Elmer. Ha? Nana? Ay nabalasan ko. Tsaka munuan yan tinapasama kiti anak ko. Saan na kami nakunkuntakan? Ada ipadamag ko kada kayo, Nana. Mala umunag ka. Ta dito'y unag ti pagsaritaan tabalasan ko. Kanayon nang awagan iti inimanang na. Kan agsarsarita kami. Ngam ita, pulos asaan min nga amuno anya tinapasamakan ko, ana. Napanak ijay agency da, Nana. Napan ka? Anya tinaamwa may papan iti anak ko. Kunada, nag-jump ship ka no? Anya? Katita, saan da nga amuno sa dino ti ayan na? Ti anak ko. Di tay ko mamapukawan itinamnama, Nana. Sapay ko taagawid mo't laang ni Elmer. Wano saan? Ipakaamuna no sa dino ti ayan na. Kat kasano ti relasyon niyo balasang ko. Jack amo, Nana. Jack masungbatan dayta asaludsod yo. Apektadon sa unay ni Marina iti napasama ka ni Elmer. Iso asaanin asumsumrak iti trabaho na. Nay, apay ngay. Anya ka di tinapasama iti boyfriend na. Saan nga amo ti agency na? No sa dino ti ayan na. Ay, dayta kiti bagbagak ide. Anya ka di ti aday ti panunot yo. Na mga nakabiro kit dimit iti sabali. Iso asaanin nga agparparik na iti kabsat mo. Oray ka no kadagiti naganak na. Saan nga agparparik na? Saan nga taapim mo sayan? Ayan ni Marina, kasaritak man. Agkulkulong iti seled na. Ingkay padasan ang kasarita no kayat na. Ay, gapulang iti dayta. Agkulkulungan iti seled na. Ay, payman. Tainak man kasarita. Apay ka di, tatang. Apay nga agkulkulong ka. Anya ti mapaspasamakin ka. Madandanagan namin, tatang. Ang mga nadanda ka sa napasamak ka ni Elmer. Ay, gapu iti dayta. Saan ka pa inamangan? Saan ka ngagtrabaho? Tatang. Saan mo kumaadadailin ti biyag mo amang pampanunot kan kuana? Ituloy mo ti agbyag. Nagado alalaki dita. Iti dayta kinapintas mo. Ado, ti agaram kan ka. Tatang, amuyo matno kasano ti panagayat ko ka ni Elmer. Ingkakit di agtrabaho inton bigat. Iliw-liwag mo dayta pampanunutam.
No nakabiro kiti sabali ni Elmer, anya ngay nga rod. Nasayat kit di tasaan kayo pa nagkasar. Miss, ato iti bayad ko. Kasapunam ka di ti resibo, sir? Agtal na ka man, Marina. Anya asar nga bagbagam dita. Apa akitaan nak matakas ta. Di na kon malagit. Siyak ni Dondon. Ha? Ay, wen gayam. Oh. Dandani saan ka anailasin, Gapo ka dita ka gras-grasa Agdigo sa klaeng. Guwapo akto manen. Ay na, saan kalata nagbaliw, Dondon? Nalaing kalata agpakatawa. Ada kay di balayo inton rabi? Wan apay ka di. Away ka man pa siya rin? Ha? Uy, di nakman bulahan nakasta. Pudno ti bagbagak, Marina. Alas 7 iti rabi. Ada akto ni di balayo, ha? Nagawid ka rin jay bisita, Marina. Wan manang, Baro ka di pa'y dayjay. kastamot ti kunana. Classmate ko idi. Mayat mati kakatawaan nyo adwa. Nalaing ngamin nga agpakatawa. Nasaya at mat na mapakatawa na ka. Tani, nakaserseryoso ka launay. Ay, kwa. Diyak pa ikit din mapanunot ni Elmer ita, Ay na, lipato mo day di alalaki. Duwan atawan. Manipod pimanaw ni Elmer, manang. Iso nga rod, asaan mo nga or-orayan pa'y. Ngala, intakat maturugan. Tani, masapa ka manin asumrag iti trabaho mo inton bigat. Sika talaga. Basta sikat ikadwak. Day talag katkatawa ti araramidag. Nasayatig katawa. Kunada nga rod iti English. Laughter is the best medicine. Oh. Ay, sabagay. Ay, malipatak pa iti problema no sikat ikaduhak. Problema? Iti day takin na pintas mo. Ada problema? Saan ka di ana ibagakon kan ka ti may papan ka ni Elmer? Jay ex-boyfriend mo as si Man Loloko. Pudnon sa dayta imbagam asi manloloko da. Apay nga minabiro kam ti awan. Idinto tadakmat ditoy. Certified single. At atalyernan. Kaya nagbibirok itagbalin amisis na. Di ka man. Kaslasaan ka mo't aseryoso kanya. Anya saan? Tapno mom. Saan ka makaturturog gapo iti kapapanunot ko ken ka? Anya? Agayata ka talaga ken ka, Marina. Di mo lam mo. Ididamo ang nakita ka iti gasoline station. Plinano kon, no kasano ka Armen. Patyan na ko Marina. Amo Marina, marik namat kahit no napudnukan ka ti may sa lalaki. Diyak man amo, tatang. Ang aging gaita. Urayo pala ang nga agawid kan agsubli ni Elmer. Saan mo nga urayin dayjay? Tasaanin nga agpakita pa'y dayjay kan ka. Kano agsubli pa'y kan ka? Awatam ka di pa'y? No sakla may isa. Kay-kayat ko ni Dundaw na para kan ka. Naanaws kan nasingpay tataaw. Welcome kalata dito'y balay, Dundaw. Agyaman tata. Agsat tayo pa'y. Ay, thank you dito'y naimas sa pulutan. Kan istit side nga arak apag sangwanta ita. San kayo nga thank you, tata? Taadun tupay. Ay, kayat ko ano kasta. Agbakasyon nga minday kabsat ko anabayag iti abroad. Kat ko nak, apasarabuan nak iti istit side nga arak. Ay na, imbag man day ta kabsat mo. Tamalagip na pa iti agawid. Ngem day boyfriend ni Marina, awanan, nalipatan nan anaming pinsan ti agawid. Uwan nga ron, tata, iso nga ikagumaaman nga arman ni Marina. Ay,
Ay, apay manan, anang ko tinagan ko. Ay, bagbagak lang dito agbalin to ang manugang ko, nga anusan na ka nga armain. Ha? Ah. Tatang ha? Ay, ato iti danom. Tapno saan kayo ang mabartak adagos? Thank you, Marina. Marina, kaanom ka di ayasong batan da ito'y future manugang ko, Tatang mat, tila ibagbagayo. Ay, saan mo abaybayagain? Sung batam kit din, tagkasar kayo. Saan nga ta nga umay ni Dondon ita dito gasoline station? Apay nga ta, akas lang mamimis kumatan. Marina, balasan ko. Tiinan ni Elmer, ti umasidag. Apay nga ta. Anya ti umay na ibaga. Ay, kaslag nervyos akmatan. Apay ka di, nana. Nasaya ata nakita ka dito ibagbagad a pagtrab-trabaho ang balasan ko. Nana, adda ka di ipadamag yung maipapan ka ni Elmer? Wen, umay ko ibagakan ka nagawid ni Elmer. Imbaon nak dito, tapno ibagakan ka nagsublinti kayan ayat mo. Kid-kid daw na nga agkita kayo. Kayat na nga agsarita kayo. Manang, adda papanak. Ni, pumanaw ka. Sa dino nga iti papanam kat ada bisita minto na damdama. Ni Dondon dayjay, manang. Makaamu pa lang ni tatangkan kwa na. O may pay dagiti daduma kakasinsin tayo. Amok, manang. Naskan unay daytoy apapanak. Sapay nagado daytoy lutlutwak. Sana bale, taagawid akmat laang. Agsubli akmat la adagos. Sige mapanakon, manang. Ay, sa dino ti papa na, Marina. Laplapdak nga rod, ng pumanaw lat tamat. Sa dino ti papanam. Mabiitak laang, tatang. Ay, mo main ni doon down. Da kayo pa lang ti mga sikasokan kwa na, tatang. Sige, ang mabiit ka lang iti papanam, Wan, tatang. Marina, mailiwak unayin kan ka. Inarakop nakmatlatan, Elmer. Dakas ka ding arako pagtikayan ayat ko. Siya kunti may diti balayo. Tapno amwak ti pudno akasasaad mo. Ala, umunag ka, tagsarita ta. Manon atawan anagururayak kan ka. Amom ka dino kasano kasakit dayta nga inaramid mo, Elmer? Pakawanan na ko, Marina. Dabdab ti babawik iti inaramid ko. At dan amok a babae ije Thailand, ang nagbaling nga asawak. Nagawidak. Tapi mo sa ti asawak, gapo iti sakit na. Marina, ituloy ta ko matirelasyon ta. Jak amo no awatak pa ni Elmer wenno saanan, Mr. Lonely. Balakadan nakman. Tuy pagayam mo, Marina. Marina, pagayam ko, sikat ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Tamay basar dayta iti riknam para kini Elmer. No iti panagriknam ket ay ayatem paylaang iti laksid ti naramid na. Aman ti makitak alaped. Tapno ayatem paylaang. Tapno ituloy yo ti relasyon yo. Ngam no asilaangan ti mariknam para ken kuana, nasaysayaat. No ag-move on kayon para iti baro a relasyon. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinaga na Marina, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailinged itinagan a Marina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada abaketa kon iti edad ko atallupulo nga awan pay asawak. Ipapaay ko ngamin ti amin nga oras ken panawin ko iti panagisuro. Adamot na anos nga agar-aram kanyak ni Artemio. Ngem gapu taawan apulos mariknak a panagayat kan kuana, binasted ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapana ko nagisuro nanang, aldawan. Nagsarita kayo kadek ni ading mo. Taapay manan. Kasapulan na kanu ti kwarta. Pautanga mun tawan igatang na tigatas di anak na asingin. Ay, isumat lagayam nga awag kanyak. Diyak na sungbatan, taado ter aramida. Naibaga na kanya, kidi may dito'y balay di kalman nga awan ka. Mabain siguro ang mangibagaken ka Sige, mangtadak iti igatang na itigatas. Mano kano ayati kasapulan na, nanang. Pare Artemio, anta ka di or-orayam dito'y paradaan? Ni ma'am. Nilove ko na mo na. Ha? Si Kamat. Ang mga nunapanan ni Eskwelaan. Jakmat na siputan. Itayak pa dito'y paradaan. No kasta, umay pailaan. Ingkaki di tulungan. Dajay. Ha? Kaslado ti bagbagkatan na. Ay, nagpaso. Kaasimat. Sige tayo nagtulungan. Okay. Good morning, ma'am. Tulungan kan kadagiti awit mo. Bigbigat? Si kamanan tinakitak? Saan ka kadin nga agungat? Ala, ipasublat mon kanya kung dagiti awit mo. Agpara ako niti pagluganak. Ako ma'am. Itay pa nga agur-uray jay tricycle ko kan ka. Itulod kan ija eskulaan. Artemio, parta kamot at agpataray tani maladaw akon. Ininayadak, ma'am. Tadyak kaya't amaparsyakan kay tipitak. Ni, nagtudoy di rabi. Maladaw ako naknaruden. Sige, ma'am. Partakak nga rudan. Ay, naglogan ang lakuman iti sa bali. Nagbuntog ka agpataray. Naladaw kita. Wen nga ron, apay ang naladaw ka? Kasano, nagrigat mat ngamin ti aguray iti pagluganan. Imbagkan ka ta saan ka amaladladaw. Addan samot ar-ar-kilaom. Ay, awan. Nagnginan ngay no agar kila ka kanayon. Kay, apay ngay asaan ka amaladladaw. Kanayon ka ding adda mangitultulod kan ka? Adamat sukik apagluganan Manungay tibay bayad mo iti dayja at tricycle amang itultulod kan ka? Awan. Libre? Nagswerte ka motan. Kat no dagiti daddo ma driver. Kababaan ti dwa gasot asingirda. No agitulod da dito iskwilaan. Taadayo ka no ditoy. Umay kayo ilutuan iti kaninyo kaninanang. Tamok nga 1 oras yung agluto. Ay, nagsayaatan ngay no kasta. Wen Uray isulat ti maitulong ko kada kayo. Nangrunaken ka manang. Tado ti naitultulong mo kanya. Ay, katuan agasamat ngay. Linawasak amang tad iti kwarta nga igatang mo iti gatas kandaya per dagita anak mo asingin. Anong sanak pay lang amanang. Tas si kalaang mati single. Kan ado ti kwarta na. Ay, wen gayam manang. Amom, ginatang ni Manong Artemio jay daga nga ilaklako ti kaarubam Ni, apay ngay bagbagam day ta kanyak. Anya ko matibibiyang ko, oray man pa'y gatangan na amin adaga. Ni Manang talaga, makapakatawa ka mat. Anya ti saan mo apangayatan ka ni Artemio kat nagbak nang. Nalawa pa'y ti dagana. Jack Corsonada, period. Apay aya masapul adamagang pa'y laang no apay. Idi pa'y kumaasinong batak no talaga akayat ko. Tunggal lumabasak ijabalay na. Kanayon na kaadamagan. Pakumustaan ka kano? Pakumusta. Uso ay iti kasta ita panawan.
Kuna na saan na kanu nga amo ti ag cellphone. Iso apa kumustaan kalatan. Ay, husto man na daytan. Agluto ka kit din. Saan mo apir dyan ti aldaw ko? Dudwata manen dito'y balay, Marina. Apay ayan no dudwata nanang. Ngamen, nagawi dun jay adem, imay natalain lutuan. Kaya nakaulimak manen ti aglawlaw. Nasaysaya at ti kastoy. Tapno makakonsentrate ak nga agaramid iti lesson plan ko. Sapay na nayunan ti subject nga isursuro. Kaya't nasawan, awanan ti panawon mo ngaglangay. Ay, anyang aglang ay. Kasapulan nga agtrabaho ak nanang. Amom anak, ti pampanunutok ket rintamom, ngumawan pa asawam. Naaklon ko nga agbaketak abalasang. Apay ayaday ti pakasikuran nyo. Kat, asino ngayon ti mangkadwaken ka numataya kon? Panagkunam, maasikaso na kaday takabsat mo, no bakit kanton kat adamot bukod na pamilya? Ay nananang, adayo pa'y mapasamak dayta. Panunutem, anak ko. Narigat ti agbyag ngagmaymaysa. Marina, disturbuan ka man, Bit. Oh, anya dayta? Total, break time mat. Kat agmay mahisaka dito yung room mo. Maya tapagsaritaan ta dayto ay. Anya aya dayta? Single ka ngamin. Isoan na panunod ko. Ada ngamin namam mo iti online nga agkasapulan iti partner wenno jowa. Amumutan love life ako nada. Ay na, sa anak nga agberbirok iti love life. Padasam lang Kachat mo lang mat. Kat numayat, ay di mabalin kayong agkita. Kitaam kanyak Dito'y online ko anam-am mo dya partner ko ita. Kasta ka di? Wan. Katamon, iso ti mangmangtad iti kwarta. Iso nga rod nakagatang akon iti house and lot ijay sentro. Adto iti account na. Awan dakas na no padasam. Kachat mo. Barok, itay pa yan nakasangpot ni Marina. Ha? Ay, kunak, ano saan pa anak awid, nana? So kunak ko man iji eskwelaan. Ay, kaumunag ka pa'y agkape ka biit. Ay, saan nana? Tani, napigsapay lang ti tudo. Barok, agyaman na kiti panangisakit mo iti anak ko Awanan yaman na, nana. O sige, mapanakon. Ewan, Barok. Marina, kapampanaw na Artemio. Apay nga imay, nanang. Damdamagan na nga ron no nakaawid ka, tasukunan na ka kumadya pagadalan. Anya aya ti problema na, no sa anak pa'y anak kaawid. Ne, apay nga agungot ka ngay. Isaksakit na kalaang medya tao. Nagkulit nga rod, nanang. Binasted ko lang nga rodon iti mano adaras, ag subli-subli pa'y laeng. Kasta at talaga ti lalaki anapudno nga agayat. Diyak nga rod kayat. Uray pa isulaangan tinabatbati a lalaki dito'y lubong. Talaga asaan ko akaya. O anya, nagchat kayon ija iretretok kan ka? Psst, ako limak ka. Naskan asaan ang maamuan ti asino man. Kat, ano kumangay no maamuan da? Sika talaga. Wen, agchat-chat kamin. Kunak tupay kan ka. Kat, anyangay, adamot la ka di basit akilig amariknam? Si kakit di man. Ay, ang mga no isuday tanti ka forever mo. So nga, ituloy mo laan. Manang Marina, adamot ka nun ka-chat mo. Nagkunakan ka? Ni nanang man. Ada ka numang mangag na kain-inawag mo. Awan. Ay na, tila is-istoryaan na. Apay ko mga ilibak mo, manang. Nasayat kit di atap no makaasawa kan. Ay na, saan man aday taabanag ti pagtungtungan ta? Aywan gayam. Umay kayo ilabaan ka ni nanang. Amok. Awan manan igatang mo iti gatas ken daya per dagiti anak mo. Iso nga adda ka man dito'y balayan.
Ni manang mat, agtrabaho akmat, jak mat dawatan di itad mo. Sige, aglaba ka nga rod. Taado at talaga tinaurnong amurang mi kan ni nanang. Aywan, nalabsak manan gayam ni Manong Artemio di tabalay na. Apay, aya nga isumanon ti ibagbagam. Pakpakumustaan na kalaang mat Idandanon ko laang mat di bagbagana. Ay, makauma pa'y kit din. Sa bagay no adamat ten kachat-chat mon. Talagang awanan namnaman ni Manong Artemio. Marina, kumusta kayon nga iti kachat-chat mo? Nag-propose ka din? Ay na, kanayon kami nga agchat-chat. Umawag no dak iji balay. Oh, kat, anya ngay mo ti pagsarsaritaan nyo. Kat amumatlatan Nag-propose ka din? Dandanin. Ay na, nabiro ka mo ti soulmate mo. Kat, ibagam ang agkita kayo. Naskan abisitaan na ka ditoy. Ibagbagak nga rod day takan kwa na. Naskan lang tapno maam-ammom kan makitam iti personal. Panunutam ana imbag. Imbes asyak ti kalanglangan mo amangan iti turo-turo wano ordinary a kantin. Isunton. Mangan kayon ton iti social a restaurant. Subuan na kanto. Ay, nag-sweet si ka. Nanang, ayan ni Manang Marina. Adda ijerwar itay pay. Adamot kasarsarita na iti cellphone na. Ison samot daytan di ibagbagam a boyfriend na nanang. Hijak amo tasan namot nga istoryaan. Adamat la love life ni Manang kon. Ang asino nga tamo ngay day ta kasarsarita na. Aguray tayo ananang, tayam muna kada tayo. Anya ti aramidan nyo dita salas. Ay, awan Manang Marina, pagtungtungtungan da ka kaninanang. Taapay manan. Damdamagan ni ading mo. No kaanom nga iyam mo day tamang parparagsak ti aldaw mo. Saan pa'y nga ita? Ay kat ibaga mamatinagan na. Tauray nagan pa'y laang mati amumi. Marina, umaykan. Intaag lunch di school canteen. Sa anak nga umay. Si kalaangan. Ha? Mangan kang agmay-may sa diti classroom mo? Wan, dito yak laangan. Intakit din. Tapag saritaan ta ti may papan iti kachat mo. No kasano kayon? Sige. Next time tulangan. Enjoy your lunch. Panawan kan ha. Sige. Ay. Hello? Manang Marina, naskan nga agawit kan. Adapay klasik. Apay aya. Ni Nanang, nawanan iti puot. Intaray ko dito yung ospital. Naskan nga umay ka, dagos. Anya? Makipaglading itak, Marina. Agyamanak, Artemio. Naklaatang narod. Kinasaritak la idinaminsan ni Nanang mo. Ang nadamag ko na tay gayaman. Naatake iti puso ni Nanang. Kasta talaga ti bihag, Marina. Anyaman ti mapaspasamak. Adda aklat ta dito'y para kan ka. Makabiro ka man iti ayatam. Adda aklat ta dito'y agayim mo. Nakadamagam nga adan nabirukak nga ayat. Isumot ti mangmangag ko nga istorya dito lugar tayo. Amumatan ti chismis. Anya pa'y timang mangag mo. Naskan ka di pa'y nga ibagakan ka. Amok. Nasakit dagitis istoryaan da, maipapankan ka. Nabiktima ak, Artemio. Kunak lupod no day akachachat ko. Iskamor matgayam. Katgapo iti panagtalag ko. Apagbiit lang ang anaala na ti amin akarga di bank account ko. Saan mo kuman aparigatan pa'y day tabagim?
Diyak kaya't amakit kita ka, agladladingit. Nang runa ita, tapi mo sayan ni nanang mo. Anya dinadamag ko ang nabiktima iti scam ni Ma'am Marina? Amin ka no akarga di bangko na. Ay, unay madaytan. Wan nga rod. Maasyanak kan kwa na, pare. Dakas paikid din dagiti agwarwaras a damag dito lugar tayo. No kaano pa'y matabimbag at isupay matipan nakabiktima na iti scam. Maestra pa'y mat nga ron. Di na nagpampanuno tayo. Hala, huston pare. Saan ta napagsaritaan pa ni Ma'am Marina? Masaksakitanak ka, dagita amang mangag ko. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Adda ka matgayam dita, Ma'am Marina. Adda ka di pa panam. Itulod ka na. Sige man. Sige pa nga rod pare Panawan da ka din di paradaan. Uy, andan sakit kaya't asawan ti panagkuyog yo pare Artemio. Ay, di naklipatan ha. Amumon ti kayat ko asawi. Naamiris ko apudno nga ay ayaten nak ni Artemio, Mr. Lonely. Iso nga inaklon ko ti ayat na. Itilaksid dagiti adu. Ang nagdalanak iti biyag, dinak binaybayan. Tuy pagayam mo, Marina. Marina pagayam ko, agyaman ak iti dayto apakasaritaam. Ala, sapay la ko ma. Tagtultuloy ti ragsakyo adwa. Ket nagasat ka, tani Artemio ti pinilim. Makunak, asaan ka nagbidot, anang pili kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, aldawang. Yung ka pa'y iwayway tinuang maus, sakbay amapan kay di barangay haul. Sayang, riniing nak. Ha? Sikan tumat. Anya ti sayang. Aldawain, dinuang mau, mabisinain. Kun maladaw kan tumanan na mapani di barangay haul. Nagsayangan. Ibaga ko majitik balang ti ayan ti kunana akinabak nang nudi nakriniing kwarog. Ha? Anya kinabak nang ti sasawa mangkail? Inawis na ti may sa atik balang. Kat si Murutak. Imbaga na nga isuro na tinakita na nga ayan ti kinabak nang. Anya kumaday ta kinabak nang? Riniing naktumit. Nakita ko ma. Sikan tumit. Mamat pati kami tititagtagainap. Ingka katiwaywain dinuang mau. Mamat pati ka dita. Day, adda ka mo dito'y turod pa, day. Nakabulsa, day ta may sa nga imam. Dinto ta inlipit mo may, itikilikilem ti may sa. Kasla na o nagtipan panunuti ma. Kasla day to'y tinagnaan mi ititagtagain ako Anya nga ti may mo inaramid, kampay iday, paray. Kuna mo jitik balang nga adda ka nun nakakali a kinabak nang ditaw. Anya, kinabak nang. Ay, lagi pumahno sa dinaw. Kapag tinulungan takal yan, paray. Sayang. Riniing nak ni Kwarog. Ay, sayang nga rod, Dito'y kaday, tinakadanunan niyaw. Kasla dito'y. Laglagi pa ta sumangsang at kami pailain. Ay, nukas ta. Amangan mo no ditapay ngat ngataw, ti ayan ti kinabaknan. Kanya nga tati pagilasinan, tinaikalyan na. Ti ko na dagiti nakakalay. Adda surat ti hapaw ni ti asidag, wenno adda aro na. Ha? Timid na duma. Adda about, ana ikungkong iti bataw. Ay, agsawarak tuman no adda dagita sign?
Ay ang mga naswerte ka no sikat ti kadwak nga agsawar ko raw. Ha? Anya ti sawaran tangkay. Ti imbaga titik balang a kinabak nang ah. Diyan na itagtaga-inap, Mau. Isuro na ko man, riniing na. Mamatpati ka iti day tatagtaga-inap. Na, Titagtaga-inap. Arkos ka nulang ti panaturog day ta. arkos ka. Apay di ka mamati. Mala. Tapno di mumit ko na. Intabay ipalinong tinwang Mau. Sakbay amapanta iti bagbagam ang nakakitaam ititikbalang iti tagtaga-inap, Mau. Mayat ka mo ilagayam. Ado pa ila apasakalim. No makita tati kinabak nang. Ado ti kukwak ah. Di uray kukuha maamin. Na, Papanan nyo ka day. Naipalinong yon tinwang. Ngam di kay paimot si Malog. At dapay awit yung abarita kun pala. apay nalipatan ti imbaga ken ka tagtaga-inap ka. Ay, saan paray? Saan ko nalipatan? Isu ka day, ti papanan niyaw. Unta bareng maalam iti kinabak na nga imbaga titik balang. Ay, sumuro tama mo pare. Sana balay, saan nagagita mo nga galay. Ay, una, ang aming kamangala pa iti baritam. Kan palam. Ay, un paray. Urayan ta nga raw. Win! Imbag kita saan unay anapudot. Ado magkidi ti mapalin na paglinungan na sirok ti kayaw. Sige nga ron paray, urayan da. Sige. Ni, nagdardarasan anapan ni Tata Badong. Nungay awan makita tayo akinabak nang. Ay, di ka man. Di ka tumot mamati. Umuna iti amin. Sana pudno titikbalang. Na? Awan pa'y nakakita ititikbalang. Siyak nga rin nakakita. Ang iti tagtagainap. Iti dayta kalakayaw. Di kayo pa'y nakakita iti pudpudno atikbalang. Saan ka day? Ay, kontrabida ka man. Napanan may dagiti agulitag. Aldawan ng awan da pa'y mait. Idinapan ko kinita ti inwayway ko akalding may. Nakitak mo't nagkukuyog datan lo kada badungkaw. Napananda nga tangay. Nagpabantay da mo't. At dapay awit da kapitan kun kwarug apala kastamot ten ti barita. Paalaken barita? Ay, addan samot kalyen da akinabak nang. Kinabak nang? Wan, adda ngamin na istorya ni Chipwarog kanyak idi na minsan. Adda kano na itagtagainap ni Kapitan Inteng. Tikbalang kanaw. Tikbalang? Diyak pa'y nakakita iti tikbalang. Nakita kano ni Kapitan Inteng iti tagtagainap na. Kanayon nga ibaga kanyak ni Chipwarog. Iso nga ta, tinapananda at alaw? Siguro, nana. Kunamot ang nagpabantay da. Nga adda igamda apala ken barita. Maray, gumatangak man iti bugoong ken bitsain. Anya ka diti ilutom asitaon nyo, Maray. Bagoong konbitsin mo tigatangaw. Agpakbetak man, Maray. At dain nalak ijay bangkag mi atarong, okra, karabasa, sitaw, pariyaken, kamatays. Ay, imbag man ta adamulayo akakasta. Sibuyas laangan tigatangam. Tawan mo't agmulmula dito'y iti sibuyas. Mangted ka lang arudan iti sibuyas mo. Tao may kanto padigwan inton makaluto ak. Sige nga rod, Maray. Ikan ka, ngam padigwan naktumot Naimas lakit di ti pinakbot mo. Ay kato na, Maray. Huston taon no sumangpet ni Badong ko anapan nagminas. Nagminas? Sa dino nga'y tinagminasan na, Maray. Jakman amo kadakwada, Maray. Inawis sa ni Kapitan. Sigay tayo nakadlutaw. Anya dyan na ibaga ni Marito, yang anapan ka no nagbinas da Kapitan, John. Jay tagtagainap ani Kapitan Inteng. Jay tikbalang. Ken jay kinabak nang iti bantay. Tagtagainap? Ay, unay kat ni Kapitanan. Katkatawak nga rod ni Chipwarog iti istoryain na. Mamatpati damait. Ngam kasanungay no pumayso day ta at tagtagainap na. Mamati ka mait kagawad. Ay, nusak, awan na pulos pamatik dita.
Ti pasamak ti mangipanagnog no agpaisowon no saan. Nga masigurado, agbambanog lang dagiti atalaw. Mamati kamot nga dakinabak nang iti bantay. Hehe, abang ano sumangpet da nga da imbaklay da. Ay, agparanod da kumamot ah. Ay, nabambanuga ka. Nga mawamot ti makita tayo a sinyal. Nga da kinabak nang dito'y bantay. Mabisinak pa ikit din Makita yo ka di ti adu alanot ti ubay, akim malatkat ka dagiti kayaw. Apay kuma. Agawid tayo kay din. Ay, nga rod Anong day ta nga ubay? Nagdagsan nga ibaba. Hintayo kidain. Umuna kayon abo maba. Agkaliak pa iti ubay. Awan ti akin mula ditaoy. Ta dito'y matbantay. Awan mo ti akin bangkag ditaoy. Day talakit ubi ti pagbambanuga dito'y bantayan. Ay, ure siya ka. Kanya mo day ta nga ubi nga. Manawan dagiti duha. Agkaliakit di iti ubay. Tayo nakilako ka dagiti agar-aramid iti ubi jam. Adu dagiti nga ubay. Adu mati aggat-gatang ka dagiti kay. Adu ti makalay. Inutak nga isalog. Sa ako ilugan iti tricycle kaw. Kat iudong ko adagaws. Adu lakit di ti makwartak di tao. Marey, minalamot nga agudong ni Kwarog. Apanay nakasako ti karga ti tricycle na. Day tamot nga rug ti madlaw kumaray. Mano nga aldaw akasta ti aramid na. Damagag tuman, no anya dagijay nakasako a karga ti tricycle na. Mas daawak ta di mo lang maibusan day ta nakasakaw. Uray di kalman, nakitak manin anagudong anapunno ti tricycle na iti sinakaw. Saan lang nga iti kalman, Maray? Manon nga aldaw akas ti karga ti tricycle na. Saan a pasaheros ti iluglugan na, no diket sakaw? Anya nga tadagijay anak kasakaw. Minalamot nga agudong ni Kwarog, Kapitan. Ada karga ti tricycle na anak kasakaw. Anya nga tadagijay. Anya kumat pakasik naram nga hindi ta kagawad. Ay, saan ka kadi amas daaw? No anya di nakasakaw. Manon nga aldaw akas di Kapitan. Apay nga iti malamlaeng sa agudong. Di ka kadi mas daaw. Nakasakaw. Minalam. Ay, anya nga tagagpay suday jay. Damagag tuman. Day tamo ti kayat ko adamagan kan kwa na. No umay dito tersina. Sumilagayam aman mano nga umay iji balay. Mangmangan siguron ijay ile, Kapitan. Iti restaurant ti kayat ko asawan. Mas daawak nga agpaisaw, kanayon nga agudong iti minala. Anyat pakakumikuman, di ka pa umay iti barangay hulay. Sa nabali binilin ko matdagiti kakadwak at anawd nga isuda pa iti ag-duty, angkal. Anyat tay nakuna ni kagawad ko ng kanayon mo nga iudong, nakasakaw. Malagip mo ka day, dagiti nakita tayo nga ubi iti bantay, angkal. Ha? Kaya't mo asawon, day jay, ti iyon udong mau. Unang kail, basitan tinabati iti bantay. Inakal yan, tainak man ilakaw. Manungal daw ang naglaklako ka. Siguro basit tinaglakwam. Iso abambanog day ta. Sanang kail, nadagsan ti ubay. Per kilo ti gatang da. Ay, di makalik iti agmalam. Nawadwad matan Ubi di ta. Nagdagsan nga awitin. Ti makaanaws, makalamawt. Ti sadaut, ay, simumulaga ta maunat. Di ka man. Day talaki dahin. Pero may abanog mo. Ngayon basit ma, ti magunod ma. Gumatangak man iti karnit baka, kagawad. Itaman pa'y Kwarog. Nabayag adi ka na pan iti barangay hall. Mapanak inton bigat. Awanan nga minti ubi makalik iti bantay. Kaya't mo asawan. Ube, ti kanayon mo ayudong aminalam. Un kagawad. Kasano anakitam ti ubi iti bantay?
Idi napan kami kada angkail, takalin mi ko madyan na tagtagainap na kinabaknang. Nakitak mo tindag nga ubay. Ah, saan ka di nakita da kapitan kan kabadong day ta kinabaknang nga ube? Sa bali kinabaknang ti kayat da kagawad. Ah, Di balitaw, kuwan no pirak. At dayamot kas jay. ay na, jay ube ang nakitam, day jay ti kinabaknang. Gusto ka kagawad. Inanusak nga ingkalay. Imbunag kaw, sako inlakaw. O di nakaurno nga. Nakitam kadimot ti ube. Idinapan kayo ijay bantay kada kapitan. Ni Kwaraw, tinakakita. Apay aya. Amom kaday, amano nga aldawan, anapan naglaklako iti ubay. Nagsubli-sublay, anapan nagkalay, sana inlakaw. Nagdagsay nga awitin ti ubay. Ngam per kilo ka naw, ti pananggatang da. Adu ka tinaglakwan ni Kwaraw. Kasta ka day. Ay, inaman magkikilan. Tapno gumatang iti inumumi kada parinte. Day talaarak ti paglaingam. No napangka kumama nagkali iti ubi ta inlakom. Di adda kumama kwartata. Masilang mo yung nakita ni Kwaraw. Bintain. Na! Bintain. Ha? Naintain. Ay, nagdakkel mo tinday tabilbilang nga makwarta. Ay, Dahil tao, ijay natagtagainap mo akinabak ng imbaga titik balang angkay. ay, ikanak. Aps! Na. Guray ka pa'y. Gumatangak iti tricycle kaw. Ha? Imbag kat adida ibaga akarag-karag ti tricycle kaw. Kaya't mo asawan. Makagatangan iti tricycle tinaglakwam iti ubi. Correct, angkail. Iso na agkita kayo manan ititik balang. Agyaman ka kinkwana-wan, angkail. Anya ko mga iti pagyamana katawan mo ti kinabaknang. Ti kayat yung amin kat balitaw kuwan no pirak akinabaknang. Dayamot kas tangamain. Sikan ati na iranod iti imbaga nga ron titik balang akinabaknang. Mamatpati ka iti dayita. Sana pud no titik balang. Nadahanak iti kwarta. Ta inanusak ti nagkali iti ubay. Da kayo kinitataba daw. Sadot kayaw isungawan kwartayaw. Pagmayatan natin nagagayt, akas kin ni Kwaraw. Nasukatan na. Ti karag-karag at tricycle na. Sakti nang ibaga at titik balang. Gaputa sa dutak. Awanan. Sakti na iranod. Lagit din. Uminom tayaw. Nagimas ti pinapaitan na pulutan tayaw. At dabay ka daw. Nagtawad amin dagita iti naglakwak iti ubay. Ado nga ubay apapel ti kasukat na. Ay, agagita mamay. Tapno adamot adu apapel nga ubi akorda. Damot papel nga ubi dito'y bulsak. Nga may maysa. Tapno diyumat ko na. Mala. Balatuan kayaw iti ubi apapel. Yuray man sagsasangapulo kayo nga ubi apapel. Alimang nga ron Kwaraw. Ubi apapel ko naman. Ay, ikagumamamuti. Maadan iti adu nga ubi akwarta. Ay, ikagumaan taman. Agagata pa rin. Tapno maadaan ta iti papel nga ubi akwarta. Bayunit. Ay na, Kapitan Ken Tatabadong. Adda kumamat ube akwartayo. No nagkali kayo iti ube. Masadot kayong tumaangamin. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami.
Iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apa yan? Kinansamot ti kaldeng dagiti masitas ni Nana Banang. Asino nga tati akin kaldeng iti imunag iti inaladan da? Itay awan ka pa'y, at da inabog ko akal dahing, bulos lakit dahi, isuan nakaunag iti inaladan daan tay. Sayang dagiti masitas na. Nagpipintas pa'y dagiti sabong na. Ita, kinanlaang ti kaldeng. Diyak amuno aking kalding ijay, naatap mait, tiliwak ko ma. Rumbang nga ipagudda dagiti kalding da. Tadida katagdadaal iti mula. Bayam, tay baga kinangkalintayng, rumbang amabagaan dagiti bumarangay, nga ipagudda dagiti dingwanda. Nabsog mo ti kalding ko asimang pa. Mayat gayam jay panangibulos ka. Dagi jay nakapagawd, nangulay ong dapay laang. Imbaga, no awan pinerdi day ta kalding. Kababaeng. Di dalaki di nakita. Basta nabsog ti kalding ka. Ayaws! Ay, day ta ti madiking ka. Uray makaperdi ti kalding mo, basta mabsog dalaki day, ayos kingkan. Pasensya dalangan, no di da inaladan ti mulada. Kasano ko mga aladan dati talon? San mo nga mo ti sasawam tuyang? Apay ko maasan ko nga mo. Mabsog laki di dagiti kalding kao. Mayaten, nang runa ket awan ti adu amakan ti kalding ita. San mo man ngay papilit ti rason mo akilaw? Apay ko makilaw, pagsaya atak daytoy badong. Isuda ki den ti ayunam, ngam siyak nga sawam. Ang kain, masapol ang mga ramid kayo iti ordinansa ay ti barangay, maipagod amin ading wine. Jay di nakabailan nga ipagod ti dingon na, saanan nga agtarakain. Kat adamot ordinansa akas ta? Saan samot amay implementar? Na. Gitaman ti masitas ni Antibanang, nang runa dagiti raus, kinan ti kaldaing. Ay, uray nga ron di bakat sibyak at kinanda ti mula na apichay. Kalding siguraw. Masapol ang mabagaan dagiti bumarangay, nga ipagod amin ading wanda. Dagiti mo't dingwendan ti agnumnumar iti mula ti akin mula. Ay, ibagam kadagiti kakadwam ta ibagada day ta. Ipagod da tinwang, di da ibulbulos, pati kalding kan baka. Matungpa lang kay. Masapol nga ipagod amin ading wine, tata. Makadadahal iti mula. Kahit nakapagod nga rod Mike, dagiti kalding mau. Wine, awan na pulos ti bulos a kalding kao. Tay bagak kinituyang kao, nga ipagod mi amin na kalding na. Kalding yun samot di napanangan iti masitas ni Antibanang. Masayangan launay ni Antay. Agsabsabong pa yung dagiti ros na. Ay, amo pa yun no kalding na. Warag. Ipagudyulatan dagiti kalding yun Ipapa-implement ni Uncle ngamin ti ordinansa ti barangay. May paman iti pan nakaipagod dagiti mangdadael ading wine. Mawatak, warag. Bayam, tatulungak ni Nana mamang ipagod kadagiti kalding na. Thank you, Tata Bataw. Apay nga enroar mo dagiti nakadulin ataliti kaldeng badong. Masapol ang maipagod dagiti kaldeng. Tanay, makaperdi iti mula ti karuba. Kababaeng. Adda ako mutungan dagiti kalding ko no maipagudda. Ay kit kanayon mo ida nga ialis Tapno sanda ako mutong. Ay sinalbag, inikandak iti trabaho, imbis ang makamaritisak. Saanan tay nakagyal alis iti kaldeng. Ang mga nuti kaldeng mo, tinapanangan iti masitas ni Maribanang. Ay kababain tuyang. Awanin ka no, dagiti napipintas araws. Sa pagsabsabo ngayon. Napatpatagki day ta arosas ngam ti kalding ka. Malamot aya day ta arosas. Nungay masitas mo, tikin ng ti kalding da. Saan ka di nasakit tinakamaw? No makita ka pang ura nga uray laagilos ti sinalbag. Ay kita manday ta akin na alas ti ugalim tuyag. Sinalbag day ta nga ordinansa. Masapol nga inak agiwayway iti kaldain. Sapay manudamot nga iwayway kaw. Apay aya dumayamudom ka.
No di mo kaya tagiwayway iti kaldeng, ila ko maamin ni Dan. Adapay kwartam. No ilakaw, kasano nga aganak ngay. Kasano nga umadaw. Ti kwarta kat magastos adagaws. Apay nga rod at dumayamudum ka ngay. No kayat mo tagtarakain, ay masapol ti anaws. Inaman laangan. Ukuda kidan imbes nga iyabog ko laangan no saan nakapagaw. Ita, ukudan tadatalida. Sino nga tati aking kalding itinangan iti masitas ni Antay? Sayang dagiti rusas na ngagsabsabaw. Ay, sayang talaga Nakita ka nagpipintas dagi jay masetas na. Ngumita, awanan ti mama ay da. Sapay ko na ka dumawat akit tinalabasit asabong na. Ay, mabayag pa'y asan to agsaringit dagi jay. Imbad-badak pa'y ngamin dagi ti kalday iso natukol ti daduma. Ay, sayang nga rod kasta. Nigayam na natuyang. Sigo da bulos ti kalding na. Saan nga ta kalding natin napanangasak iti sabong ni Antay? Ay, amo tayon ti ugali da. Adalukloko ni Marituyang. Ang mga nupod no, ngam di namot aminon. Awan ba't siguro ti maperdi amula, ta naibaga amin kadag iti bumarangay nga agipagod iti dingwanda. Bari nga ang kail. Ay na, makadandano nak pa iti bantay amapan agiwayway. Tapno saan ako mutong ti kalding kaw. Ay kay naglulumag ka numot ti kalding mo. Awan pinirdida, ta nakapagod da amay ng kail. Mayat Ay ipagod tayo tapno di damang perwisyo iti mula. Goodbye ya chiptanod da ito yung kail. Tungpalak amin nga ordinansa ti barangay. Talaga nga'y malaka iti kinasingpet ka, nga Uncle Mau. Siyempre mo ta. Masapul ada tayo ti pagtuladan dagiti bumarangay. Saan kat ada tayo ti mangsalungasing iti ordinansa tayaw. Kaing-ingas launay ti kalding ko apuraw ti kalding ni Kwarog anakawayway ditaw Isu na lang tanaglukmag ti kalding na. Idinto tanagkutong ti kalding ka. Agpadada asaraan takalakyan. Ay, agoray ka man. Awan ti tao. Pag sino katik ida. Day takalding ni Kwarog ti iguyod ko nga iwayway ijay bangkag man. Taday to'y nakot nga kalding kaw, ti ipagod ko di tanang ipagudan ni Kwarog iti kalding na. Ay, darasan, tapno awan ti makakita kanya. Napay ngay, nagkutong matin ti kalding kaw. Ay, sabalin sa mata kalding day tao. Imposible day to yan. Ay, saan ko pa'y ngalaan ti kalding? Inak pa ibaga kini Uncle day tao. Saan mo't anak ko tong ti kalding ko apuraw? Ay anyat na pasama kaya kaanakan. Di kalding ko apuraw ang kail. Naglukmagmat day jay. Ngami di mapan ko alaan. Nagkutong matain. Anya? Apay mabalinti kasta? Inwayway mo analukmag? Ita? Nakutang. Ay? Impossible. Pudno ti bagbagak ang kail. Umay kay di nangiwaywayak ta intakitaan. Sa balin sa matakalding day jay. Na. Ay unman. Nakaskas daw mo day tangay bagam. Ang taba biglang pumayat. Aha. Ay, jak nga rod maawatan ang kail. Kasla sa bali mo tanjay kalding kaw. Aw, kitaan nyo ang kail. Nagkutong mo tanday to'y akaldeng. Sana da ito'y tikalding kaw. Ay, anya ngay nga ron ti aramidin ta. Naisukat lakit di tikalding kaw ang kail. Ada pa kabigbigam iti kalding mo? Ay, kastoy lata. Ngam nalukmag day jay. Basta, saan ko akalding day tao? Mapanak iti kabalbalayan ta bigbigak tikalding kaw. Wala. Ang mga no di mo mabigbag. Kan ang mga no ibagada akalding dati kalding mo. Ay, sana mabalay. Basta, inakbirukan ti kalding kaw. Nanatuyang, dahil ito'y lakit di ti kalding kaw. Diya'y nakawayway ijay ti kalding mau. Na,
Inyag mo ka di dito, iti kalding mo. Taibagam akalding mo ray takalding ka. Kitahan nyo man namin akalding yaw kat nagkukutong da, agpapada da. Kapadpada da jay nakawayway ijay. Isu akalding ko lakit iday tao. Di mo ibaga akalding mo to'y kalding ko kwarog. Apay, adda ka di ipakitam a dokumentaw ako kamday tao. Adda ka di markana. Basta, saan ko akalding jay nakutungan nakawayway. Dayto'y lakit di tikalding ko. Ayawan pa maneknek mo, ako kam ti kaldeng adda dito'y balay. Awan nga agpaiso ti pamanaknak kaw. Ngam, maamuan tumot laeng ti kinapudnaw. Anya ti kayat mo asawan kwaraw. Basta, makitam tao. Sige, tayo nakihapon jay saan ko akaldeng. Anya tinaramid ni Kwarog di tayo. Nakita, may takapampanaw na. Limabas laeng, birbirukan na kanaw ti kalding na. Apay, nakabulos ka day. Tapay, abirukin na. Siguro apay abirukan na ngay. Ay, kasimot Ang mga munood na nangiguyod. Anya ngay tamo. Naliwayan na siguro at ikalding na. Iso ama pokpokaw. Dakkel ka di akalding day jay. Amupay. Diya mo nakita day takalday. Nay, bispray. Apay analiday ka. Kaskala na pukawan. Ay, jay dakil na bulog akalding kaw, close friend. Nasukatan iti nakot taong. Anya? Ay, anya day ta akalukwan. Sukatan da itinakutong tinalukmag akaldeng. Isulakit di jay adda iti kamarinda na natuyang. Dimbagam ko ma. Imbagak, ngam ko na nabot ngawan ti dokumentaw nga ipakitak. Ako kuwak day jay akaldeng. Ay, oo na yan. Ni paymat na natuyang tinakakitaam di ta mapukpukaw akalding mau. Adda madi nga ugali day jay akalding no mabisain. Anya ka diti ugali na? Agsang daw. Nang runa no babae ti mangiwayway. Ay, kasta ka day. Danda ni ilakok day jay. Tanauyong no mabisain. Awan pa'y ngamin ti para manadak. Hey, ang mga nusang dun na ni nanatuyang. Jak matan na ibaga akas di ti ugali day jay akaldeng. Nako ni jay bangkay. Sikan, ti makamo di tayo. Ay, sigod mo't asyak ti makakaamo no pumanaw ka. Malang araw, di nakaw. Mangisangpot ka nga rod iti dengdengag. Ang mga nuin nakaglaba. Diyak makaalay iti dengdengag. Unayin. Masapak to sumangpait. Tapno saan ka amaldawan nga aglutaw. Una, tapno mapanak makimarites kadagiti ko kumaray. Ipasikat kaw adandanin malako ti kalding ka. Agilako ka kadimo ilaang ti kalding mau. Marigatan ka kadimo ilaang ang mga sikasaw. Dakalakit di ti paglakwak, badong. Adan to kwarta. Mala, tainak ida iwayway, ijay bangka. Aday ta, naukas kaun ti pagod ti bulog akalday. Agam, na, apay ngay, agpasgarmeten ti buok iti tel-tel na. Ha? Apay ngay, ay na, agtaray meten nga agrikos ti kalday. Ay, sos. Napulipulan meten iti tali ti sakak. Ay, nabalod akon. Ay, anay, nagsakit ti sakak. Ay, umayon ti kalday. Ay, sumanggaw. Ay, tulungan na ko ma. Nabalod ti sakak. Sangdon na ko ti kalday. Anay. Wala to yan! Ay, jak na ibaga kada kayaw. Akas ta ti ugali ti kalding kaw. Sumangdo day tanong mabisain. Nang runa no babae ti mangipagaw. Sinalbag day takalday. Pumatay! Ibagam ka di pa akalding mo ti sumangdo akalding kaw. Mala, ala umunday takalding mo. Pumatay. Ay, nagsakit ti barokong ko asinang duna. Nagsakit ti sakak anaet-etan iti talina. Ihawid ko nga rudin dahito kalding kaw, nana. Yig kuntumat din akutong akalding mau. Ay, pakawanan na kwaraw. Kapo iti kinaagom kaw.
Ay, na-disgrasya klaka nga raud. Baglaki di tayo mayak. Tamusan, ang mga nuan yan tinapasamak yaw. Amok ngamin ti ugali dahito akal dingkaw. Agsang daw. Ay, agyaman nak, tay may kakwaraw. Malasan kun nga aguman ti kukwa ti padakataw. Tapno sana ka may sagmak. Saan na talaga, kwaraw? Ay, na to yan. Saan mo nga min nga aguman ti kukwa ti padam atao? Tapno di ka maisagmak. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.